Assalamu alaikum. Bugün Kırmışgal'dan 1057 күні эфирде zaman bu saatқа бөле бір мәліматларынан таныш etmege hazırmız. Hizbut Tahrir işi boyunca hapiste tutulgan Rifat Alimov'da bürek pриступы olgan hekimler kulak asmay. Onun sağlığı ve yaşayışı hafla aldı. Aqyer sakinleri bedava ilaç almak için birkaç günlük növbetlerde turalar. Noyabr'dan 25'inden beri ilaçlar apxanede yok. Akmejit yollarında kapkanlar peyda olgan arabalar köpçeksiz kala bile. Bunda ne aytacağım, ne aytacağımını da bilmeyeyim. Destek için ceza yanvarının 23'ünde Bakşısaray Rayon Mahkemesi Osman Bilalov'a nisbeten başlanған memori işini bakacak eken. Bunu hukuk korçalaycılar bildiri. Osmanov Bakşısarayda musulmanlar evlerinde kutlevi tintuvler ötkerilgen vaqt destek göstermege çıkanlardan biridir. İşgalciler onu nakliye ve sakinler yürüyüşüne maniye yaratmakta kabatlaylar. Его привлекают за то, что во время обыска кафе Onu Bakşısaray'daki Salaçı kahvehanesi ogına çıkıp tintuvlerge uğrağanlarga destek göstergeni için cezalaylar. Bu apansızdan olgan toplaşudur, onu kimse teşkil etmedi. Bu toplaşuv keçirilgen tintuvge cevap olarak peyda olup barışık şekilde geçti. Araba, cemaat nakliyesi ve yolcular yürüyüşüne bu toplaşuv hiçbir keder etmedi. То есть это было в ответ именно на обыск. Hizbut Tahrir işi boyunca hapiste tutulgan Yaltalı Rifat Alimov kenede yaramаған. Bu vaqta сезоны ziyaret etken advokat Emil Kurbedinov bildirdi. Mabusның bürek hastalığı var eken, lakin hekimler kerekli yardım göstermeyler. Рифату Алимову очень плохо. Alimov'da iki kere bürek pриступы olgan. Ekim kelip tek ağır alıcı ilaç bergen. Lakin bu problemanı çözmey. Tek birkaç vaqtqa kadar ağır keçi amason kenede peyda olup pриступlar başlay. Ağır olgаны için Rifat Alimov zornen yürü eken. Onun ayakları şişken, bürekleri ağıra. Kerekli yardım gösterilmey. Onun sağlığı ve yaşayışı hafla aldı. Ekstremizmde şeklengen Kefe Regional Meclis azası Süleyman Kadyrov nisbeten qoşma lingvistik ekspertizasını tayinlegenler. Bu haqda onun advokatı bildirdi. Evvel keçirilgen ekspertiza o ekstremizmge çağıruvlar yapqanını tasdiqlamagan. Экспертиза лингвистическая показала, что в основном ничего... Keçirilgen lingvistik ekspertizası Süleyman Kadyrov yapqan yazıları ve video tubunda yerleştirgen izaatında ekstremizm ve terrorizmge çağıruv olğanı tasdiqlanmadı. Tek bir sualge göre o Rusiya territoriyasının bozulmasına aqlı eken. Diğer suallerge göre Süleyman Kadyrov aqlı. Şimdi FSB umumi psixologik lingvistik ekspertiza keçirmege istey. Bu ekspertiza neticelerinden son iş kapatılacak mı ya da devam edeceği belli olacak. Donbass'ны qaytarmak için vaqtincha Qrimni Rusiyaga teslim etmeli degan fikrni seslendirgan Nadezhda Savchenko jurnalistlarga o'z so'zlarini anglatmaga tirishdi. Tunevan Ukraina Yuqori Shurasining Xavfsizlik ve Mudofaa komiteti parlamentga uni komitetdan chiqarib tashlamak kerak degan taklifini yo'lladi. Tam qarorni parlament qabul etmek kerak. Крым сдали. В 2014 Шында кемиетте olğanlar Qrimni 2014 senesi teslim ettiler. Olar tatlı işandıruvlar yapıp meni tenqit etmege tirişalar. Olarının işandıruvları amelge keçirilmeyeceğini bildirdim. 2014 senesi de olar 2 hafta devamında cenkni toxtatmaga işandırgan ediler. Şimdi de sizlerge becerilmeyecek işandıruvlar beriler. Men Ukrainani sevem, men Ukraina bütünlüğüne qol tutam, Rus dünyasına değil. Я не за русский мир. Rusiyaga qarshi sanksiyalar Qrimni ishg'ol etgani uchun kirsetilgan. Bu haqda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Barack Obama o'z so'nggi matbuot konferensiyasida bildirdi. Sanksiyalar tek Rusiya Ukraina ishlarini kirishmekni to'xtatsa lag'u etile ekan. Yarından boshlab prezidentlikni saylangan Donald Trump yapacaktır. A country, Ukraine, had been Rusiyaga qarshi sanksiyalar Ukraina territoriyasida yapgan hareketleri için kirsetildi. Buyuk memleketler o'z sınırlarından chiqib, kichik memleketlerinin ishlarine kirishib qo'rqizmasına yo'l bermemek kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari temel prinsipler bozulmaması yo'nalishida turajak.
Ақер сакинлері ендірімнен яда бедава ilaç алмақ үшін бірқач күнлеп невбетлерде туралар. Базы сакинлер бірқач айдан берлі зарур олған ilaçларын алып оламағанларына шикайет етелер. Бедава ilaç алмақ үшін хасталар башта екімге барып рецепт алмақ кереклер. Бұл рецептнің тек 3 күн девамында күчі бардыр. Хаста кереклі ilaçны алып етіштірмесе, яңы рецептні алмақ үшін кенеде екімге бармақ мечбур, сон кенеде ilaçханеде невбет. Базы инсанларының сабыры етмейіп ilaçханенің қапу ве пенжере жамларының қыралар. Ноябрьдің 25-ден берлі ilaçlar апханеде yok. Evvel yılının sonunda olacak deseler, şimdi yılının başında olacak деп ышандырулар yapалар. Evde 99 yaşında olgan anam yata. Men mında bütün kun devamında turup olamayım. Evde ilaçlarım yok. Ne yapacağım? Şimdi keterim. Son satın almağa mecbur olacağım. Öyle de bir aydan berli ilaçlarını öz parama satın alam. Инкермандан мында келмесі қолайсызdır. Evvel Украина вақтында hiçbir problemsiz Инкермандан ала едім. Хастаханеге келгенімнен екім озу маңа керекли ilaçlarını бере еді. Şimdi meni rayonның чешет көшелеріне yollaylar, ләкин бір алып оламайым. Туневін Ахмеджетке барып, өз парама сатын алмаға мecbur oldum. 2000 рублей масраф еттім. Devlet мана бедава бермек керек olған ilaçlarını бермей. Насыл бұны аңлатмақ мүмкін, білмейм. Бір кіші сабадан невбетте турайды. Невбетті келгенде она керек olған ilaçlar olmаған айттылар. О нерваланып есе қапу жамыны қырды. Ахмеджет yolları маниялы yolға чебірлі. Машиналар ачық яда демірі сынған яғмур ақавына түшелер. Бөле бақиялардан бірі Туневін Победа жаддесінден Буденова соқағының көшесінде юзбергендір. Мазда арабасы Ливневкаға түшкен. Айдавжылар білдіргенне көре бұл чұқырға күн бір қачараба түші екен. Ишғалжы шер мемориеті тек яқын вақытта тамир ішлері башланажағыны білдіре. На улице Буденова Мерседес провалился в эти ямы. Проспект Победы. Победа жаддесі или кетіп Буденова соқағына бұрылайды. Менің оғымде кеткен екі араба кечіп oldu. Менің арабамның көпчегі Ливневка үстіне шыққан вақыт о бірден ертүбіне кетті. Оқ бампері патлады. Сигорта шіркетіне мұражат етіп, махкемеге бережеміз. Арабам яңыды. Мұнда вақыт ойлы, не қадар тамирлеселер біле, вазиет денішмей. Мен 3 күн evvel анау чұқырға түштім. Ама қысмет oldu ки көпчегім чұқырда қалмады, чықып олдым. Білгеніме көре бұл чұқырға 20-ден зияде раба түшкен. Evvel yol яқшы жайды. Мұнда не айтажағымны да білмейім. Не вақыт тамирленежегіні білмеге істесеңіз, шымды вазифе берілді, бірқач күнден тамирлерік. Бұл саатқа олған соңки хаберіміз еді. Епіңізге қайырлы күнлер тілейім. Яйынларымызны қачырмаңыз көрішкенже.